Presiden barang ba jong ke New Trap Ashik National Movement HANM Central Body uba lamprang karbani uloong bakaseng ke don ke jingidai ke bajan ba mat baro an rup hungut kinong mi khmat jong ke jela bat yakini ki kintin ula pen pau habaya kren bat kilat pathai kubor ha kalai tri ku jeliu araja arpuar hadin ke jing pelai pet ba ya ka kali kit nong pang jong ke HANM Maulong Wir Unit ula kren syai pan ba wat laudan ke jingidai ke bajan bat kinong mi khmat henry umla pat banya pen bat kimat jingdawa ni isu jong ke judgment riu namarkum ke seng kamju pendem ban pensawa ya kasur bandawa ya kohok jong upat ba ong uba lamprang namar kata uba karbani ula kentui ki pai ba jong ke beri u hinyau trem bakim dei than ban supen lut por be tang ban kenno ni kren lorni ha ki jingtho ni komen namar kimlong ki besong nia bat ki bapen sngau tenat henry kilong pen ban ke jing ibe bat sngau po dor ban ya beng paradok parasnam kumta uba lamprang karbani ula khot bat weri ki pai ba jong ke beri u hinyau trem ban ya mi pai ba hakasngi ke ban sapen long ye ke jingalang hanong ba shilong kaban sa khot da ka joint action committee border of Meghalaya kaban sa penlong shen hakini kisngi ki ban sawan na ka banta ka jingli lam jong ka sarkar Meghalaya ya ka kendau ka siap jong ki pai ba sha ka sarkar Assam hakani ka jing pen bet put ka banungkong jong ki ni ki artli ki jila Kumpuseng yelon meeting berarti kongres luksa romba PNSN lane ba bisentala kan sadon ke jing komen lagi beri ke jingi yong ba or asma kongres namar ngajulap borbor ladangi kren kumpuseng ladangi kren ya ke ke ba sarkar karale le ka trai na menta ka tau ba jadi benreo yong ba do wajan federal election nane lasma politics ma entity yo dengan try mentak smiru bang idon meeting batu MLA jong mawat dungi bari nek tim soong bo ga HDM kala sma SPP te community ye yang so ong ba kajak dungi ka por ba pan komen kedon porba ban kedokti kedon porba ban bokjat bat tangga we ngakwa bun ong pa syaga jat brio bakal kapor la dei bangin ya mi sekmat bangin ya teli na benta ban ya kit ya ba ya kapison jong jat brio haba pai sya kejing rilis ya ka ambulan mentaksi daw Honorable Minister of PhD Government of Meghalaya bari ton do kumpuseng iso ban ai jingiro ya ka snap rekam do HTM na po sawas po jingalam jong ba lambok star malar o lambok star mawai presiden juga HTM makosaku but presiden juga HTM sawas listrik ya ba la pelak menta kesni ya kali kedompang kum si benta ban yakit ban ya ba ban ya tedong lem ya kerson jong usuk kantam kup siliang sem siliang kantam hagane ga thain katong bat ka district kedui kadang ipai sya ikali kedong pang dan guna ba kita lengba jong kene ka ambulan jong ka H&M Mangwir unit pentarsi udah pelajkan long ka jing mentoy bajku jadi pajba nang tong jong kene ka tong patai bat kawai kum ka sentimi ni sukwa ban itu kan pam ba syakri hok yarapok jadi pajba nang song wat per kam bakla ya nega kali kitong pang yarap yo dupsuk yarap yo preu pajenjar pajba song ba don kam haga mek kayong don kam haga don kam juti sai so ong ba kum ke jaj preu kadai por ba hanu por ba ka jaj preu don kam bang apa ni pajba ladai di Selong ladai di Thain Bodar
la bantang gini di kamput kamsam la bantang ni kam bodal la bantang ka jing du no ya da siap bat ke jing syak pensutut no ya urusam jong ka jaj real ke po bodal mai kli molang kona bangini mi ba ha ka we ka si da ni kinong ya lam jong ka H&M bat kyo we di seng ha ku setri tak bom le to bang ada pom le we ga Johnny Action Committee on Bolar of Meghalaya hakawala patmanti batla sainduri le jang bom ro dai daga H&M hi na banta ban ya mi pai ba ha sor slong hakawa ngin sa penbai si penbai ko bor na ko banta bangin ya thir badi tai bat ya khun persya ya le jing situt to jong nda ko siap to sam jong ga jaj re se ko pat ki jala ko ma namang so penong ba ni im hati wei pat si ayu ngin le na pantang dari te kum ka jaj penriu bat kum ko seng ka baju ya khun ya ne ka tau ba dausan kam tam ni ka isu lindon option su da kum wei pat namar ka jing penbai put haga kriswon ka banang kong ka long tit kumba ngila lilam kanai ban la long ba lilam kanai ban aino ya nda ba siap jong ga reu saya juga pergi celah tunjukkan borobor ba ka kendau ko mot kadai kali kadang itu no kendau ko mot gadui kali bat namar bangilong ke celah ka baret limdon jaka bangilong kendau ban ai sikit pergi jalan. Halor kene punta nagaliang jongka H&M berangkat ke Jakbom nginsa ya perkat si kiri tai ba ke yang trek ni 8 baik longka jing kenduk no punta ban ya penlong ki public meeting ki kabupaten no punta ban ya site ya kene ka taw ba jong jai real kamtam ya putusam ka ba idon hani ka jela ka jini la plat public nam lem putusam ba itulah hadu entah ladon di kumba likely ke bulams prowe ka state prowe jelam ya nak entah ban yarap ya di dokiso nak entah ban yarap di parari jumi ba don haki kam patiba don haki jinge hano por bat hagan no ka bentaro yang jong seng si bentar ni so ban ai ku leker pa ya merisa chat pi chi bala plat por por lu nang benta bandar kat ni bat ban simro ka benta ban pelat ya kena ka ambulans na benta bat kiti nang pang beda bat kena ka tong ka thai mo ka wat mo wer ju bat khamtam yau presiden jongka H&M South District bala Tristong bala sim ya ka kit ka bakia da ka ba buat keyboard dulu na benta ban how glad senti na benta ban beliau ya ni ka ambulans kit pang ya ki pai ba da ka real ka ni ka district kecil akan set besai saya real ba jan barok ki real pungut ki mikmat kadon ka jingya jan ke jingya dai tolok dai tangba hawedai bat ki isu ba jong real nagalian jong H&M kan nom ya compromise kanun no namar beleng ong kunta namar ba nga kum koseng nga sotnat namar babon hi brio bijungi ki bahu bahai rapor ban komen yala ka jong ka jaj penriu ban komen para kasi bat kujuru ban
wo kejap para jadi dia nomor ngasih komen jong koseng ladang ke HNM don meeting betul Stone yang sama NPP teman tak ski don meeting buat borenek ngatrai kan sadon jitu main bong sama HSPDP tenrei ngisukan no basai syaka jadi real ba jan baro ki report MA ka HM ka don ngicing jan berkecing jadi Henry kanom ya compromise part ya ki dauba le isu ba joka ri pakai real ngaken mau ha gawe karali kabalakan da we star jong ke jalan melia ba profesor di Jiswell bukan gawe karali ba ha memeki uang ba utlan ubam tang ya dikasih tegane kapan isai kedar ba wabon hi ha ibnu jugi gile da kuno ban tan na ban wo kejat ora mangi nama lada haidin ha ki postan balek hagupor bolong chip minister da ki pradok posnam luksa ba ji rembai ba ike molong ba dilapang ka jorba ka jing ye wo kejat ka jorba ka jing ya pat ya pra jong ki nam kemat ka jing rai langi phaidin ha kine ki posnam ki boladap hagapor bolong chief minister u doktor mukul sungma bat menta u korat sungma kum chief minister jong bola melia kam judon ke jing wo kejat hot aware ya ta chai priu ka hot aware ye di fight kari kan thai bat sulang samla bat bangba bat kat ki bat sokia bat kat ki bat sokia mela ke jong ka hendak bersiap bahagia sini ke bahagia cakbom kan sah kan benar ya dah tarik ke pentaban dia lumpat bah sasar selam habe deh bah kena ke podam isu berhabe beneka kam hendak bersiap jangka hari berpercaya